American chisi tronche Anthony Blinken chogi Stanford Zola Luchi nanda American chisi tronche zurba Condoleezza Rice da gamo nande Ludi gege da lutu tsula denkan zamni to sakam chasi ji de long chue de tundi la ji ji ko ni ge ji zi bi go de ni jo nando We're in a moment of intense competition. na da dan de long chi shu ji du su ji la he de yu ri ma won jong je kan de cha ba de zu tundi la ji da ser tu tundi se tu so la da le ge de na nga chu ma won ba de ban ju jie di jie jue dang ma pong de rep jie de ju ji ji ta lam zu ri ji song do Dalin chasi zhong Anthony Blinken chuo American chari la zhe gu ji de ne Silicon Valley la phewa de ne sinzi Biden chuo gi American chari la zhe gu ji le ri kha la agu dong chu mang bung zhe song dong zhe ba dang ari chari la zhe bei jiu dan ne zhe bi lo lam ni de ji tun zhe ri jiana gi zhe song kan che re che dong ga dun jie ji gi che zhe se ba de na bi du le ke ba dang da wan di dang gu zam la Biden zhe zhong gi zhong zhe ren zam ni to gi zhe song kan ci ari chari la zhe bei jiu dan ne zhe bi lo lam ni de ji tun zhe Blinken chogi There's only a small number of countries. Desan zamni to lolam ni du so thari la je ji chusi thumbu imbi thunje zu ke jakab nyongshi shile mebe nga chui thari thunje de zu goku chesa lan de song dong tu ji riwa yue ji song do 两系对日本区车里囤积失动了，高度几百地，阿里车里最从看看信息看片了，内接是比路上用个白当，Stanford 做了六千那个成都估计个节目 ，Net Personally 啦呢，但临这些赚钱，Tony Blinken 说，阿美的车里啦这几天呢，Silicon Valley 啦票外地，三看消息是超困难的，车里啦这几个呢，给钱只有把西部电源接当，抗议。 While we tend to think of Dala yobe zo song kan chui tunzi ri ji ri ni ri ma do zo ge me yin yang tunzi ri de da zo ji ji la ji da di che song kan chi gi chen ni xin na de ne je de da ma chu de je je ji de lam gu ji ne de dan de wa chi wei din zang bu li yong lai shu ji qing bu te gi yue de wei chi ji zhong qian chen ni Blinken chuo yin na ri yang na a ri yong ge ngo ni chen ri gu la mi si ji si ju den bi na go gen du ji song do industries. 在 Anthony Blinken chogi给当前南的华盛顿当 Silicon Valley 年纪浪出基本这个不当，但落了阿里中给大家当日常过来比如西就地，中着了 Silicon Valley 给各个公土这一百松度，光是今年出跑就当年的许可在网民。